menta kasngi hak review meeting yosnyo bun ba kajing ya komplain nomor ba syubu nada don ki bami nang nene silong banlet syatan mau kurbat sikiwe pagi district lene banlet Garo Hills sikiwe pagi district lene banlet Cicate Hills sikiwe pagi district adalah poi hati tu dijaka isnom mitau kadon kajing penbek lagi borsnong borta bolong baki om bapi bawan nabar kide banlet ia garanti kat sausi kai ka berkuat ban percaya lemba jompi ki kot kubon Sengau maha perisai lem yang nanti, bat bakarai ke bagi isim naga sorkar tolong, bagi kerpat ia ki local authority, ngi kerpat ia kitu ki COVID-19 Management Committee baru, bayar kitu ki priu ki bawan, lembah joka inter district movement, bakim day, ya kaban bu kendon, bakin lej ban karantin yaladi hakisnom hakitau jongki namar kene kata sibun yang kakamai kakaji bat yaki kam kijam ke baman kaski kajongki baro kata kene ka sib ya karai minta kaski ban kerpa saya simpa yang kiborsnom kibortau bakin ye trelang bat ke sorga bat ru ban burong ya karai jo ke sorga lani ka notification ke jo ke sorga ka bangi ai nang desman kenang bakar bu jing yang ki para breu dan ki para nong sok snong jong ke jela megala joni adit meglayo ya ka notification na ka Ministry of Home Affairs ba ka restriction na kamunta ka interstate movement kam day bandon shu den lay hadin megle kren ila sulok ila kliu jumut bahana do sudong na kalian jo state government ka la ship ya ka raya ka tayo ko la den bam si tayo haka si benai kabangikwa ban khang ya kineki entry points kadau kolong nomor bangikwa ban aila ya kitu kinong tre kijungi ke bagi lambu akite ki jaka jong ka entry point keleng jong bijela ba kinyo ki bapli ke jing song that citayo bat ru ka baar kolong ba nginyo ia ka ban penkoi ban pensuba haka sitayo ya kini kijaka cek kijoki kijak shong kijoki kenang ba kenundon kan penu ka jing lani ke jing abit na uniu COVID-19 tekung tam meneng lekren bahkan ni karai joka state government kan beteng haka ba man ka life poetry siteri hadu nyau terik jong ubenai adu nyau tarik citemit jong ubenai September ubenai Oktober bat ubenai November kani kan closure lene kan jingkang kan trekam bat ya kani ngi pentip biang namar badon la si kibriu kiban yo kiban sutu bakla kiban lo confusion rengan kerpat yaki bakin sngau ba ban ye trelang bat kani kan jing penbai na kalian jong ka state government ka interstate movement ka restriction kadang yang iharu tentang restriction kedua is ka notification la isu kadang tambah lomba kumpa mongiti katung ka notification ke bami na Ministry of Home Affairs ka nomor 3 baru ki bami ki hak banian dan ka regulation ke bami labu ka balai masyarakat tik patik ban bagi da pentiu ke rista bagi hak balai ru ka antigen test hapo ni entry point batru ya ka destination ka bakin lain lani ka kam ka bakidon kapan lain te ya kata ngile kum bakalaron bat kan ya idon